E whakahara tau ana ngā kōtiro te kaumaono mō te tōna mana nui o te waipounamu. Pai ana, engari maha ngā mahi kia mahia, kia tūtiki mātou ki te haere ki ngā te whakataetai ā-motu. E hara a Metua Cranwell i te tauhou ki ngā mahi riki. Kua roa nei ia e tākoro ana i te hākinakina nei, ko ia tērā e whakakanohi ana i te tima South Island Scorpions. Ko tā Cranwell, ko tōna tūngāne tērā, tōna i hopu manawa, mō te hākinakina nei. I te wā tākoro tuku tikane te riki, tino ara atu au ki aia i ona mahi, tino rata anau, te rangi au te tākoro, te wā i 5 oku tau, ko tākoro au no tēnā wā. Heoi anō, ko whai wāhi tōna pāpā, a Iaean Cranwell, hei kai whakahaere matua mō tōna tīma. He māma ki te whakaako taku tamahini. E tei wā, ka pātai aia, hea ngā mahi mō ngā kotiro, hea o whakaro, he pai aki tōna whakautu ki au. Nā te mea, i matakitaki e te riki, i te pāwhakata, kei ai e tei whakaro mō te tīma, me te kēmu hoki, nā reira, he māma. Pai ana e tei wā, engari ka ki e ngā wā katoa ki te kāinga me mahi ki tēnei, me u ki ēnei mahi, engari e tei wā, kaore e ka mahi. Ki te whakeke haere ia. He tuaruatanga tēnei mā Cranwell me te nuenga o ngā kōtiro, i tērā tau i tai toa whā te tīma. Engari i tēnei tau, he wāinga nō mō te tīma. Tētai oku whaika ki te tūtiki i tēnei whakataetai, i tēnei wikine, toki nei whakaaro ki tai mātou ki te eke ki ngā finals meki. Ki te mea nui, i nei wā whakawhanangatanga, wā katakata, engari ko tērā te hua. Ka tū te whakataetai riki iwa mō te waipounamu ki te wāhi o ngā puna wai hei tēnei rā horoi. Ko te mana ko ia, ka eke e nei kōtiro ki te whakataetai ā-motu. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo.